ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. MLA jong ka Maukarwat constituency uba Renington El Tongkar. Ha ka Sautrik urumpang arajar arpuwe ula hier jurip kerki ya ka Maharam Higher Secondary School nakabenta ban penlong school Shipor nakabenta ki kena school jong ka JNV Southwest Khasi Hills District ya ki bashubo Shipor ha JNV Nongstoin nakadaw ka jingbampat yo ya ka school Bapura ha Southwest Khasi Hills District. Hakani ka jing hier jurim la senran lang da ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District ka Kongsi Kharkongor u Block Development Officer jong ka Maukarwat CNRD Block uba FB Basan u Superintendent of Police ka Maukarwat uba MB Sim bat nakaliang jong ka JNV ledon langru u Assistant Commissioner u Ajay Kumar u Principal jong ka JNV Nongston u MM Alam bat kiway hakajing shisha yiki kena school jong ka JNV Southwest Khasi Hills District ladai ban penkenria na Nongston siya Maukarwat nado usnem arjar arpo Henry nakadaw jong kajingwan sar jong kajing pangklam COVID kat kendai lahab ban sange no Shipor yakani kajing temu. Imut ban yok ban stang no ya school JNV temporary hakane ka jaka. Namar ba kumba pitip ba menta kajing tray hoy nakaliang juki fencing ka permanent campus kala ya la dep ki fencing menta nakaliang juga main building ru nakaliang ka MGCC kala dep alot ka kam ho kontraktor haka bakit sasdang no ikakam tabangi sko thu bagi mla ban up namar nadu last year haji sisha lashim admission separately ki student juga mau kerwat JNV te henry ngim sim lala ban accommodate ki hang ni te kilayo ban accommodate biang hanuston bat ngisngo ban akublay ya kini ki nong tray jong ka JNV hanuston ya ki bakila accommodate ya ki kena juga ni makrwan ngisngo thu ban continue kata manusnem kalong ka bamlalong idon hang ni i principal jong ka nongstoin JNV i badairu i deputy assistant commissioner jong ka JNV hang tai Shillong ti lawan khang batngi hang ni badon rekat batngi te ngisngo thu ba kam long shu bandang continue bagi student yang mau keluar kena accommodate entah yang stay. Jadi nak takadau ila shim ya kena extend jam bagi suatu ek urgency bakal long keluar kam hadok kata bangin don ka temporary arrangement. Kang banyak pastang no ek JNV ne mau keluar. Bagi suatu hang ne ru ki existing facilities ki badon ha mahram kim biang hi bat ong bangin accommodate igning student berkhoi. Kiba kilak ban poi hadu sispa arpo ki student ha ka bakin don ha ka nega campus tingi don kam ban sna extra kerke ya ki yeng katugan ni kam tam ka dining hall bat ka jaka bansa ki nonghikai ka jaka bansa kini ki students bat kan the bat senrang te ya kata ngila ya kren ha ka bangin yok bantai ya kini ka dining hall ngilai berkat bat sna hang ni ha jorong hi jaka ka babit ko biang ban yok bat sna ka dining hall Berni aku beli ru ikam haram, ya principal di don berni, hakaba kila ya cooperate lang berni berkhoi, hakaba wadlaki habban sya ikijing katu katne, hakaba kum kene ka hol kum kepada kam hanam ta kam haram, te Henry mentah kila habban Aishwa, ya ka JNV beri ot peran kam kene ka hol nakabenta ki girls, hakaba kini ban sa hang ne ki kenthei kena kenthei, baru katu katne ki facility ka ban sia peran kam ka JNV, hakaba ngila kerpat ke education department banlek ketukar ke partition ban modify ke kamera ke hall kena makan ke bir biang nak kita kecil kam te yang mentah ngilai don lang ki officer nak department of health but nak ling jonga aku nom ikmat jong ka mau keruat konstitusi ngala kerpat ya barok ki line department bangin ya trelang barok khoi ban pen iba ban pen tikena ba ke school JNV kan yo ban stang no hang ne hamau keruat wat lagi sutu kelong ka bae markibun ki facilities karon kam idai kren bana kaliang joka umru karon kam kumakalang mata kadang suya biang thek kam padon kata surplus water hang ne tigi sutu barang dot kam ban yo separate connection te ngala de ban
aja mut yo engineer ban thau kita gelat tilti ban lester kata tinggal yo ban kran ru hak leng ban ibdio ban indio ban pej ya ke badon kam ya ki bathroom ban ki toilet kat barang don kam extra ban yo ban manage nak leng ka swat bharat hak ba video ri don bat ngi illa pasang balai kata kui kam pada hak bade bakne ka dining hall nak leng ngila ya keren bakaliang ka di RDA kan sim ke jigir klik ban wat ikilat kilenti ban wat ya ka fonru bat kumjuru ban pensnai kene marka di RDA ro ka baki don ki engineer baki la ban pensna te ngilai keren bak regling ka di RDA kan sim jigir klik ya kene ka dining hall ban pensna bat hak bede bat ke wei ya ka bede bat kene ka partition bede ngala batai ban regling ka education kan sim kit jigir klik nak regling ka education tinggal ai ke jigir klik hala ke jong ki benta hak ba anak kalian jom community officer juga department of welfare kile don lang ikwi nanti ngila ulong ikene mali pendep hakaba ki kena school ki kmi ki pa ki balong concern hadu kata wei le ki kmi ni wei le ki pa juga di student kira kuslai hadu kata banyu iba kamdon shu kajing syai kelenti syai kinek di student ki bala dep ban sim ya admission andai kin kena ha kin syong ban school te kajing wan jungi metakas ni kalau kata hak bangin ya trelang bar khoi banyu iba kene kam temporary hang ngila ban arrange nam takin student baru ngila khotlang ke MCC ba kin wanlang batngi ikwa iki bakin school thu hadu kadnong ngilong concern ikne kam nomor ke MGC kene ke corporation ke balasin ke jigir kli ban persna ya kene ka temporary ya kene ka permanent campus jong ka JNB te ngila karpat ke MGC ru bahkan thau kilat lati baru khoi bakin pendep ia kena ke building kloi ke bala hoi ke por ke baki ai ke ke por ke balkot bah ia ke kam ke bakum basau phusan sau phun rukrur kila ai ke por tangkat prabnai ban pendep ia kena ke permanent campus te ngikmi nanti kata kala banong possible tang lada ki breu jongi na kena ke dong ka than ngin ya trelang bar khoi banyu i bakene kam kandep isu tu adu katno kalong kadon ke urgency hang ne lada ke MGC bar kontraktor kimla ban pendep kena kam ke por ko biang kane ka temporary arrangement jongi nang neru nginam la syu ban accommodate iki student iki wi parkisna kan don ka problem ka bah lada ke MGC kamla pendep ia katai ke building ka permanent campus ka por ko be dena ta daw ngel khotlang ka MGC ro bakin su thu ya ka urgency baru bakin sim kelati barak khoi bakin pendep ya katai tenga syukur pat sin pat bagi don kam ban bu to put our head together bagi la on pendep ya katai ke permanent campus ru dah kebangin ya trelang nak leng ke district administration nak leng juga sarkar nak leng jong ka MGC ke balsim diklik ya kene nak leng ke JNB ha ke bade ka fon equality bahkan long flow ka fon bukan no problem kenang ba katai ke permanent campus kindap ha ke for ke biang but ha ke baki student nang ne ha ke bangin sa accommodate temporary hang ne kin yok ban ship no ha tai ha ke new campus ka campus ka permanent campus jong ke JNB hang tai hapo ong kasnong hapo molang we